Dobar dan! Evo nas ponovo sa još jednim videom. Naravno, tema videa jeste kao što je najavljeno, odnosno kao što smo obećali, tema anksioznost i EFT tapkanje. Znači, danas ćemo da se tapkamo i da se riješimo određenih nelagodnosti, to jest straha. Strah od straha, to jest strah od nepoznatog. Ono što bih ja svakako htjela da vam sada kažem, znači ja što budem govorila, vi ponavljate za mnom i tapkajte se po tačkama koje ja gdje se radim. Evo ovako, polako ćemo početi, znači na skali od 1 do 10 bih vas, odnosno bih te zamolila da oceniš svoj trenutno stanje emocionalne skale, kako se što se tiče baš sad anksioznosti. Da vidimo gdje se nalazimo. Dobro. Sjedili smo i sad možemo lagano da krenemo. Ono što je bitno da preuzmete potpunu odgovornost za sopstveno biće i za vaše postojanje. Iako me strah, ja volim u potpunosti i prihvaćam sebe. Iako imam strah, ja se volim i u potpunosti prihvaćam sebe. Iako me strah, ja prihvaćam i u potpunosti volim sebe. Ovaj strah, ovaj nemir, lupanje srca, ubrzano lupanje srca, ovaj strah koji trenutno osjećam, a puno straha osjećam, riješila sam da ga se riješim. Ovaj strah ne donosi ništa dobro u mom životu. A sve ono što nema veze sa ljubavlju, prosto ne želim na svom životu imati. Strah, briga, nemir, sve to ovog trenutka otpuštam. Ja želim da živim u životu, da živim život bez straha. Ovaj strah zaista zna da paralizira čovjeka. Ovaj strah je jači od mene. Ja nemam kontrole nad ovim strahom. Ili ja bar tako mislim. A s druge strane, možda imam kontrolu. Možda mogu da utičem na njega. Jer smatram da sam u dobrim rukama. A ako sam u dobrim rukama, onda može nestati i strah. Ovaj strah toliko je jak da nekad pomislim da nema izlaza. Nekad imam zapravo strah od nečega što će se kao desiti. I prije nego što će se uopšte desiti, u mojim mislima je to već realizovano. Znači imam strah i prije samog straha. Mnogo vremena provodim misleći o strahu. Jer ja se plašim straha. Plašeći se straha neću daleko odgurati. Zato sam odlučila da ga se riješim. Ovim trenutkom i u ovom sadašnjem trenutku moje srce kuca mirno. Moje disanje je mirno. Ja mirno kročim kroz život i nemam više straha. Jer svaka osoba koja može doprinijela da se plašim, upravo sam eliminisala svog života. Ostala je samo ljubav. Ljubav bez straha.
Otpuštam strah. Riješila sam se straha. Možda nekada treba da razlikujemo strah. Možda je to za neko naše dobro. Ali treba svakako da znamo razliku. A ja tu razliku nisam znala spoznati. Ja sam se plašila straha. Ja sam se plašila napadaja panika. Ovim putem otpuštam sav strah. Sve napadaje panike, sve brige, mržnju, ljutnju, sve tu ovog trenutka otpuštam. Jer sve ono što sam nekada mislila ili pomislila, nikada se nije ostvarilo, nikada se nije ništa realizovalo. Znači da je u mojim mislima, znači da mogu da otklonim taj strah, te misli. Ovim putem, iako imam strah, trenutno ga otpuštam. Otpuštam strah. Otpuštam napadaje panike. Otpuštam sve što nema veze sa ljubavlju. Otpuštam negativne misli koje me dovode u ludilo, tako reći. Ovog trenutka mirna kročim kroz život i nemam nikakav strah. Od ovog trenutka želim da sve nestane i negativne misli, i napada i panike i da živim jedan život, miran život, bez imalo straha. Duboko udahnemo i izdahnemo. Ja kada sam prvi put, to bi bilo naravno sve što se tiče EFT tapkanja za strah, prvi put kada sam radila ovu svoju verziju vježbe, nisam je mogla u potpunosti, da kažem, realizovati zato što sam morala da prekinem upola. Vi nemojte, ako vam se tako desi, prekinite, ali nemojte da totalno prekinite, znači potrudite se da izdržite do kraja. Mi se vidimo u narednim videima. Slobodno dole u komentaru pišite što želite zajedno da tapkamo, tako da mogu da napravim određene skice vezano za određene probleme. Prema tome, javite u komentar, ja sam rada tu da vam pomognem skupa da tapkamo za određene naše izazove koje tako svakodnevno se susrećemo. Tako posao, ljubav, strah, ne znam nija što se može da bude. Prema tome samo se javite i tu smo zajednički da tapkamo i da ostvarimo naše ciljeve i da budemo zapravo da živimo u onoj realnosti u kakvoj želimo da živimo. Ja vas za tada srdačno pozdravljam i ostavite obavezno komentar da vidim čemu, odnosno kakvi su rezultati i kako se osjećate na skali od 1 do 10. Ukoliko se osjećate, ako mislite da ništa vam nije pomoglo, ponovite slobodno 2-3 puta, ali shodno do tome da sam ponavljala već 3 puta, tako da mislim da je se makar za 2 sigurno za sada poboljšalo, znači naše emocionalno stanje ili ti način da skale. Tako da, kao što već rekao, srdačno vas pozdravljam, pa se vidimo u narednom videu, slobodno ostavite komentar i budete mi hrabri i izdržite do kraja, tako da možete da uživate u životu. Eto, to bi bilo za sada sve, ja vas srdačno pozdravljam, kao što rekao do sljedećeg videa. Ćao!